Sukma. Gareli Semarang isek ditinggal narenjang estu surut menempang maca priangan. Iya dia awur-awur ala-ala. Semoyo dirasuk terbayang cahayana medosan sederhana macang priangan. Coba Mundi sanggul ayu mundi di awur-awur. mundi erok deno mojang priangan. Mojang priangan Dewi Sukma. Semoyo Saya semangat di awur-awur. Keluarga besar Bapak Hajat, Ibu Hajat, Bapak Besan, Ibu Besan. Diantos awur-awur. Panganten Iya, ayah sama Nengnya berdiri boleh? Boleh ke bawah, Neng digandeng ya. Alah. Direnceng-renceng geus biasa gailarna padang ngagoncang ku sarere. Iya, mangga Neng digoyang, di awur-awur. Ala-ala. Otak poen geget pisan asa dunya keduaan. Ala-ala. Woi. Awur-awur. Sok lah di awur-awur. Aya kene hatur nuhun Abah, apa alah sok di awur-awur Neng. Di awurin ka Bapak Neng, boleh di atas. Alah sok di awur-awur. Keluarga besar yang dari Jakarta di awur-awur.